أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Washilizi wanzani kao kamjoko dunga ya matangazo ya hele daula Tropique FM, la station du soleil ntosana salamu do zahanyu. Leo mfumraru tarehe 4 ya uto mwezi zili na 20 na nsanu. Les premières interventions ya hangu ikaonga mjo hidunga haruma zembawa za hele daula Tropique FM ihadani ngamshukuru Mwenyezi Mungu mwenye huruma Afuru Rahim Karim. Nihimidie Mwenyezi Mungu rangu de tarehe ya mwezi rakanuo le 11 ranjia haruma mashuhuli hata wasuli le 20 hata wasuli osikuwa jana. Nibeshe Mwenyezi Mungu marahaba, nimshukurie nrudi nibeshele marhaba o ummati wa Komor wa hezi siwa za Komor hamme hamshe homjushulio wanjushilia rangu madhamana wa daula rangu wandu kaunga kinyume nezi ya fakhamata rais Colonel Azal Athman watesheleana haruma rangule jeleo wasuli harume majlis nsina zinji za huambia gambeshelo marhaba inde intervention ya handani ya hangu baadi ya muda mwenjika mjanuona sikahanza ni hebanu dakika ni mbushireni kam muntanuru mtia furaha harmele jafamola hangu rami rwandu zangu remrumshe ro efamia hemrumshe ya singani ya hambu refamia hemrumsha hangu ya msangaju ya dimani ngari shukuria ona muhimidiliani marhaba marhaba. Gamrengo shoba shumna mina Madame Ben Swahiba yesitinku habari za Komor yesitinku profession ani walona ze profession za matangazo habari za Komor, chaîne libre de Komor, Komor Info, ya Facebook FM ya tenelwani Abdallah Abdou Hassan ubedi alimshangama ikao wantukuza ze media za Komor zontipia rangu ortese alwatan la gazette des médias radio ngazija des médias zone sipia watukuze shule yangu tosa na salam gambrenge shaba shinu ndamina le grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Ali Mbaye Bordeaux, grand notable Touré Moroni. Rimambia nuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tsataya sojo ka dhahir ze micro za Tropique FM ngazi PPA unu inate de la République ya singani burtso hanzarambe mani maini asi hazi hauhusi shwaria uhadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu leo tarehe 4 ya ut mwezi zili na 24 tosa na salam. Mada ya handani rjo itekeleza banu deze hasara zaia wananyasi wa he parti serse parti nyikuba parti ikao ngionaye yezi parti ya hemu ya daula fakhamata rais Colonel Azal Athman wala ndikawa mshangiria wala ndikao wabalie yezinu rangu 2016 ataije honde haba wahisa kwa wati ni wabushurie ni wambie hukaya wakati uja waheshelezizana wakati uja wahudoeshelea hukaya torhan wa karhan yezinu ngejo hisa nekai hisa haini arenda nai gujo hukumla aini arenda ro gujo hukumla ni wabushurie heri wandu wahe parti serse ikao ngwa bonze waro bonze tosa na salam ngenyao mwana Maswabahudin Asmani tosa na salam na mpartage mission inu dakika muda mwinshi kamjaona le dahola Tropique FM baharmaze plateau ngasiban ngenyao unu inate de la République ya singani mkahudhani hindri walio do watusumbushia ezi walio harume daula watarumu ya daula
duwanru ikao wakadingoni shawala wandri hawatende haruma yezi ya fakhamata rais mtukufu Colonel Azali Assoumani wakahujikaza ukaodo wenye parti serse ngwa grigniteo ngwa upepo ngwa hodingoni ntosa na salam rimambiani thumma ngari mashelezi yaoni hukaya wakati ujawa hudo eshelezi ziana na minga msubuti ndege fursa inu hotu kufuwa nyorikao gamdungawe matangazo ni udunga matangazo ya Daula Tropic FM hukaya msido dunga mruikao hauwa na damu ikao wabangwa ngwa haringwa nzoa edo jibu watangazaji wandoboko wahimi ngwanzao ikele o kwa tuta haye daula ikorijewa kwa tuta ike mtukufu Nuru El Fatih mwana secrétaire général wa parti serse wa he gouvernement wa he parti serse hariati vumulwa da ege dhamana haruma enti mwana nyasi Nuru El Fatih secrétaire général wa he gouvernement rimhishimu ngari johum vumbua haini mbikao harende ngari johum vumbua haini njema kao harende tor hanu wakarhan yode namna bokoti joanzani hutajie wandu ikaunga uharuma matangazo hamandanu ya kanti ya swafiha watido jibu haruma wanadamu ikao hari uhanza hari wajibu bahari imatoma na wao watukufangwa vumulo wao entinu ya hatu rangu mtangazaji rangu notable rangu raia rangu mshe rangu haini mbamdu itoka wentipia fatuze si watangazaji haini mrunga na fursa ya mestokiri ne zakiri fatuze haini mrunga na fursa wandu ikawa himidia yezi ya Colonel Azali Assoumani wambe zendo gunga zikiriu haini mrunga na fursa wandu ikawa kinyume nezi ya fakhamata rais Colonel Azali Assoumani ngwaona ruhusa wa krikite daula inu okay daula inu yoti ya mji yoti ya mru iyo daula hatu walio wanu ngwajo uroha gamjo huishiliwa ne mahakama yao karusujo na wao wale hapo karusujo ngabajo ja mahakama mando aji sha uksimbillah nyondikanga mtezao bahare daula yo vumbula nyondikanga mdungu uteza hawana intérêt personnel ngamjohu jahosoni mwa wandu ikao ngwawo nehez wahibenza ikenga wandu ikao ngamjodo wajilie makatia ngamcherere yao abo lazima rimweshelezi zianuka na uvulie bonti tosa na salam inde première intervention ya hangu baadi ya riroha harume mashuhuli ya nisarangu le 11 juillet hata wasuli jana rakau hisa na bokarja hisa banu ngariambia ori sasa ya rifanye za howana ekamwa benti roana remaisila muyotipia lazima usko leo inuri toseze mimbar za Daula Tropic FM rionise wa komori kanga sibana ko zi johu jazi jo kasirin ko zi jo tsatsa ya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM ngazi pepe yao unu inate de la République ya Singani borso hanzarambe mani maini asihazi hauhusi shwari hau hadile lazima urimikeni ze haki za kibinadamu ndizo majitsu baadhi ya ho andika wahishimu yezi baadhi ya yandu wa parti serse tizamba bana clair ukangwa obonze nganyi bonze warase mvu ngwa obonze kamtsujua mangabinga hondo ndahovi iyo mifano minji rujwa huitoa tosa na sala yode mada ya rihansibanu rirenge wana dakika rirudi rinjia haruma mada ya bili ikao emakatianu ngarujwa heshele zizia sheishiwa itukufu shamwali baadhi ya wandu ikaunga ukinyume nezi ya Colonel Azali Assoumani al-Aqidu Uthman Azali mtukufu rais wa daula fakhamat rais baadhi ya wandu ikawa wahesheishiwa shitukufu shamwali mwamba 2026 baadhi ya wandu mwamba 2026 eturu ya hanyu wakomori ngwa uhashiri wakomori ngwa jobuwe mashishio wakomori bala kwa jadi waza watukufu wa madani lazima rudomo shele ziziani mzoni isa haruma
makati menji monesa waume washe ranguma kadre wahensi walio kinyume armashe swa shamali ranguma notable walio kinyume rewaono armaze plateau walio kinyume neezi mwamba 2026 yo de made ya bidi mwamba 2026 etorungio ya hayo yabo wakomori wabuwe mashishio wa ishili yao manasi huo na vuhuro wakati mwingi na singari aminiu ukawatukufu wa madanyi mlio kinyume nezi ya Colonel Azal Athmani mlio kinyume harmashe isiwa itukufu shamali shabinti Fatuma nyonru watukufu sha lazima rumonisenka la Tropique FM la station du soleil kwa jadi waza nanama wa Komor wa uhashiri ngwa mwishili aoni ngasina août septembre octobre novembre décembre janvier ya fatahu ya razako 2026 ngujo huja na nyi wandu ikaonga nyi kinyume mwamba zinji nyi mwamba zinji abenge kwezi watukufu wa madani ikao si usubutiri jifahari ramba side kina haruma ze media side kina haruma ma journaliste walio haruma ensi ekanga si haruma vacances bonti juba lazimu baturi karna ulata nukta hesheo ni adabu ni hishma rimikaoni nyoni kaonga nyi kinyume nezi ya fakhamata rais Colonel Azali Athmani wa heshisiwa shitukufu shamwali vo rilio inate de la République ya singani lazima rimikeni rimabieni hukaya wakati uja wa hudo toa ze haki wakati uja wa hambilana ze kweli kabati za uleta tosa na salam naam yode made ya bili ayuha sada watukufu wanzani yensingio je ayuha sada yensingio je ngiyo balaba boho babadili handrongo ngabo za badili haruma yensi haruma yezi ya fakhamata rais Colonel Azal Athmani ngabo za badili rangu 2016 wi ngizon chashi thumma ngizon chashi shangabo za badili hasaranku ya yensi hasaranku ya wasuili makatiano gasina takriban mezi 6 yehezi ya tendelo ni mtukufu mjamalifu Nuru El Fatih hamba ngoja towe wa Komoro haruma hiza makati ndanu wayo kabati za badili dele stage ngendele yao de milliards za moteri za hulwa si Tropique FM garuzi sao ebanuche erikandahu Nuru El Fatih mtukufu rione mudiri jimla hakana le shirka la mwenje la kampuni lamba soneleka mtukufu Junaidi hanikiwa plus ya mstahiki harumanti ha reponde zila kanizo o mwenje yamba gujonishwa Komoro hanikiwa hajibu au kajajibu mahala ikao le mtukufu ya wasilishiwa jaude namna sigaruzi sao garuzi sao haukaya ngari amini ukanuru El Fatih mtukufu hamandawe chef du gouvernement ngawe na vision ngawe na babanu ikangwa nzo wende ngari aminiu ronise yehubarewa ngamzambondo clair kemtukufu hoyi le chef du gouvernement bandia ngena wo jeunesse wahi shange na vision hajo hanza yenge na ndongo ya balia harumenti ngamzambo ngabandia wandu ngojomba mimi ngamwa amini amini hatenge nzia Son Excellence, Monsieur le Grand Notable Chimedouan Youssouf Asmako. Gamutoso na hubushura khairi na salam. Abdullah Habi Yusuf. Tango Jimro, Dar es Salaam. Tosa na salam. Ngena. Karna jo hiba hasana ngabo ndongo za badiliha rango wakati Nuru El Fatih ya njia harume daula. Shazon chashi na ambazinji ye daula ya mbazinji kabatiza mkinia shangabo za badili rionao jeunesse seinu ngarionao shangabo za puza haukawa wanadamu majana matsanu na miongo watolo ala aeroporo lazaha
tosa na salam, tosa na salam. Ladzaha la hunde Komoro, Ladzaha la hunde daula, wanadamu 5000 personnes wanazijana ma diploma, wale wanaze diploma wasoma bonze na wabaki baro warwapeleo kabati hunu walahula. Ladzaha ujuzi sawa, wanadamu kwa juzi sawa. Yebandi ya Nuru El-Fatihu ngeno sukani wa hensi harumezi siwa ngabo za badili ngabo mwali ngabo za badili ngemkinisha wakanzwani harumashishwa shanzwani. Baadhi ya wandu wanzwani kawamilikiwe yezi wamba tabu za mwenje kaziti, baadhi ngamwishia wandu yabo habadili yabo wakati na nuwayo watukufu mnuwa matangazo ngari uzisao. Eshatsonge daula ya rate, eshatsonge daula walio nukta za tawa harumaze nukta wabalia rangu 2016 eza bari eza jiri hinri eza bari hinri za tu komplete hapia esha ziki hinri ngarjuzi sao Tropic FM ne daula ngaweniyo mtukufu Colonel Azal Athman daula ngaweniyo فخامة الرئيس العقيد عثمان أزاد يدولا نجيون كوديني هنور الفاتح ngawena ma gouverneur wa hawa hezisiwa banvya wa Komori ngwa bao kwa javotewa amma mrenge bandu sisi Tropic FM garamba wa votewa ku supreme do hamba seni do hamba zona mkomo gouverneur wa heshisiwa shangazija havotewa haku hane rais wa daula izo seni do hamba tosa na salam na uvulie bonti singaruto udunga izo seni wa hamba nizo ku supreme wa hamba ngari aminiu ukaima guverneri wanikiwa wasukani wa hensi wa hezisiwa heze natija za lawada siwandu tosa na salam ngawe na madepite à l'assemblée ikawa harumezi siwa zoziraru ngawe majorité à l'assemblée ntukufu watukufu eza block hindi harume situation ikao entingio igoboni ngabo baadhi za nukta zinji mabali ya barna maji za tawa ikao wanadamu baadhi ya hao gwajuzi sao ngabo zakiri amrida dunia ngamzambo banu kana uvulie bonti nde manardongo humoni sani uka kozijo hujazijo kasirini kozijo utsatsa ya sojo ka dhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pe yao unuinate de la République ya Singani worto hanzarambe mani maini asihazi ya uhusi shwari ya uhadili lazimuri mnikenize haki za kibinadamu. Son Excellence Rebelle Amada madepite Sheikh Azirloni yobano haba hainu dekre nga tsogo hona dekre yeva chef protocole yeva yotizo Komoro walindao kwezi ngari amini ukanganyi nyandongo marenda harumensi njema sezinji pouvoir na ivumbu abantu ranguma député ranguma maire esha zikihindi siwano mkwate aéroport ya hatu emba pisti ilo yabo il a roulé les roulettes il a dongo kaza ze valise wakati ngendao wakati ketsu kiria wala kula hali lazima riyekeze daula lazima ruonise uka vanu ngasi vanu wanadamu ngo vanu daula yonge jo hisa daula yonge jo hisa yeyezi ya fakhamat ar-rais Colonel Azal Athman vana 2029 kamna ukarume yezi kabajo rovotizi nrwajinge joenda nzuani yenyi de mahamba harume sharia constitution banvi ya hesiwa shanzuani banvi ya wandu wamba angwa idai ubao awonyoni kao nga wakati nika mkubali zinu ngarjo mwambia nyukanga mjo ukahamanda si ekanga sinamu nga wandu ikawa rumilo ne daula inu nga wandu wako wasimbushia parti serse wenyi yo kwa tuzunra mana ngari mwambia oni ukaima jicho ya hondre ani nganyi haruma majicho
ngabo bandi ya wandu iyo ihisa nsido shela na mrubanu jamais mitido chabanu ne reponde mru hari jao mionza na ambe clair bejiri ndongo haruma yensi njema miuzamba banu kakata ke daula irende ndongo banu miuzamba jabo ko ngambu binzambe e daula ke jakiri ke colonel Azal Athman Garumezi katina ndongo njema azirenda hazirende ke jakiri ke Nuru El Fatih e helia balia e barnamajia hata ije honde ike katina ndongo yazirenda harumeti ngena amangizo nchashi ngabo nukta za tawa ke jago kiri ke Nuru El Fatih chef du gouvernement son excellence ike katina barnamajia harumeti ngena yengi yonda nga juzi sao si tropique FM na singa sina toa maya na sina toa maya nam ngasi gardora on 2026 amrina dunia nyondo kao nganya harume daula mawaziri mlio yabo madirekteri mlio yabo makonseyer wa mwa daula kor ya jeshi ikao banvia wa Komoro wenji uondikango kinyume nezi ngwaboka nyidom nikao ezinu zenu kutwa zinu gamjo huishiliwa daula inu balabaka parti serse ika congé pendant 10 ans wala lobao waishiliwa ngabo warohawa avec caution gamjo huishiliwa gamtarumu ya daula inu hena mna ikaw ndiyo mwona wa maslaha kabati ulo na vision colonel Azal Athman wode mhuwa he daula gujo ngena rukhsa ya hae gujo ishiliwa bahe hena mna Ahmed Abdallah Mohamed Sambi abenge gamjo utawa baadhi ya hanyu ekemwa ya daula katiaru mwezi kamna ukabo nti juu nenti duzu hange duzu lao autani baye ze dakika nani kiwa nele daula Tropique FM he première intervention ya hangu bandia mezimili kamjanishia na shukuria wandikao wajijimlisa wantia nuru tibeshela marhaba mji wa Singa ni rangu shabab tibeshela marhaba yantia hambu zo wanifanya haruma shughuli ya hangu ya tukuzia ni Mungu warudi waitukuza wainikajirma iliyo tarehe tishukuria Mwenyezi Mungu amwabeshelo marhaba gamzio mpango wangu unu hadupto nzima basi 2027 ekamgwa benze e daula ya hatu ya tedelewa ni mtukufu Colonel Azal Athman fakhamat al-rais al-aqid Uthman Azali wahanti barnamaji ya hukaya vanu na 2027 zeje za hebaril hindi ngajo fanyisia Komoro le grand notable Abdullah Imai Shahabi Ribanu ikao ngebon sijubanu mingoni mwema notable wakaoni kazale kemba ngabafanya piscine harume kapitali nyitukufu ya hatu kabla raheze hazizo ngazendelewa imakati yanu ngaromba Mwenyezi Mungu zihise akheri garomba Mwenyezi Mungu rikena mori zitamie garomba Mwenyezi Mungu zejezo zifanyie riundane na sharafa ku haruma yenti Komoro minhu de hambu minhu darme kapitali nyitukufu ya amma kabla ya hizo yehezi ya hemtukufu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wa wahalameri yabo ikao mingoni maze hotel de ville zireponde wa haruma lebavu ikao mingoni maze hotel de ville zireponde wa haruma enti ikao mingoni maze hotel de ville zireponde wa haruma ezisiwa ikao ezi nyitukufu ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wakaza ze tarehe hizo ya tedelewa ni president wahe e barnaman yabira mtukufu son excellence Burhani Hamidu hakaza le jumba lo wakati ya kaharume daula ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi sawa neze capital le jumba lo
ambo sengela nzoli pulo haula niso pulo amanati ono lindali hisa atalitsamilwa haukambe sengilo bohari mwe pist ikao do zifanyiwao zejwe za hebari hindi ya wandu wa mandasi lazima ureshelezizye daula sisi karna dongo na sina mru hawandu de daula nitukufu ya hatu ukenyumba yonge pulwao ye daula mtsahama pesa huramplace le jumba lo kanyiswe mwaliwa ha ni mwana mhambu ye daula ele jumba lo mandi so lipuwa ranguye charpanti saipulo eze malizi joko remplace wale jumba lo msamtsahe mahala joko waha yomonti watukufu daula ya hatu BJ ya kaze hotel de ville ya hatu ya helejera la hambu ilipulwao ilie shiwanza shifanyoze piscine shike wawi shike shema gari aminiu BJ yo msawi vote honga mpuwa basi na uvulie bonti wahid wahambu daula BJ yo ivotewa haukeja votewa eke BJ ya hurumrejeze le jumba lo livotewa na mwende mandise hazi na sireona nyika kweli haukangari aminiu karangu koloneli Azali Asmani mtukufu fakhamata rais koloneli Azali Asmani yaliyo pouvoir nangu 99 ateje unre habaha jumba raliona jitukufu tahafu yalikaza de prefecture ya ire ya ipua ya iwa harume daula hatu singa shukuri yao de prefecture iliyo haruma mji mtukufu kapitali yatu ya Mitsuje abenge lazima wanruha madasi aminiwe matangazo yanu ayu khasada ya fatahu ya razaku rikubaliu hema steki rieshelezizie haukemwa daula yuri wazinji wala drabi tosana salam yemwe daula yuri wazinji jumkine keze malizo sas vote wakale jumba ya hotel de ville hambu waipulwao kitujulwa ngamzabo bana ba hakler ijumkine ke vote ze bijele ze malizo sas vote wa na mwahe msipuwe bahi baila nyiside mwa daula ya hatu ile ya waha dezi Ahmad Abdullah Muhammad Sambi فخامة الرئيس سابق مجاجو محفاظي متكوف مجاجو وحفاظي بريزيدان وهلا جبل لما وكلم زمان برهان حميد سون اكسلانس من غني مزه تاريخ za huwa nada Muhammad awazihansi abenge kwezi watukufu wanzani daula ya hatu jitukufu nyondo kaunga nyinye komission ya urekebisha ze pisini ziwa hao harume kapitali ya hatu neke BJ hele jumba lali sanga nyinziani iliwawa neke msamsahe mahale hotel de ville ya hatu bandi anga mwipuao ikaziwa bahanu msiyo jama bokaya hotel de ville ipulwa kabatimba baije kabatimba hindu baga mjo huzisiwa ne mahakama ngajo urongoa ndani mlone BJ ndani madhamana wahid daula nyitukufu ya hatu le jumba hotel de ville iyo Mitsuje capitale rihishimu le jumba lo ya daula wotsido waliwaha na nyinga mlipuao le jumba lo nyitside mwaliwaha watukufu na nyinga mlipuao le jumba lo la hotel de ville ngari amini ukamguna nzeke BJ harumaze hazi nyitukufu zifanyi hao zitilwa nziani mwahe jumba hamandillah وما توفيقي إلا البلاء المبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غمرونغوزو وكمور تهشيمو وكمور وومي وشي رانغو وزيه رانغو makadr rangu wanruashe siwaheshimu rangu watangazaji gamrego shwabashinu amarabili ni kusudie mama Ilma
Paris, tina Amada Swalihi Paris, Madame Docteur Dada Marseille, Madame Soule Ali Abdallah Kangodungo, et matangazo ujunra wa Marseille, Gamumbushironi khairi na salama, na ubeshia marhaba, Madame le grand notable Alimbaye, Ikao, hahudhuria harmainsi ya Komoro mjini Singani, hakamingoni mwandu wakaulekeze shughuli ya hangu, ngebo nsijubanu, lazima nimtose, nimbushure khairi Madame Alimbaye, le grand notable, mjini Singani kangu junro yo Bordeaux, wa ilalika, wakati wasaya, ikeba utirihiza, na sigarito sao, titoso warikao, wanrege afunfu, titoso rago wanashe wangu, rao wanazalwa nao, rao koka njazalwa nao, homrego wanrege harme shuli yangu, titoso arhamia hangu, titoso wanashwa hangu razalwa mbanzima, izo kaundi zo wanreda, njema, ni shukurie, nrudini wambele dua, haini mrikao katina mwana mshwa ya hunde mwana mshwa mwobonze, banga jo kasawa, hakationo ujisa, garjo wana ujisa hason sipia, Abubakar Admer, mwana ashe wangu ikawa, huya banu, mingonu mwandu wantukuza rume shuhuli, yangu, unro, mtsana masiu, tiubushira khairi na salama, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.